Pozdrav ljudi, evo nas opet na 2 točka, ali ovoga puta smo motorizovani. Vozimo jednu kružnu turu, Manjak, Mačkatica, Dikava, Livadje. Novače, šta ti misliš o današnjoj vožnji? Vožnja je super i volite svoja sela. Tačno. Volite i čuvajte svoja sela. Sve ovo danas snimamo, malo kamerom, imamo i dron, a imamo i predivan pogled na naše selo Manjak. Budite uz nas i veliki pozdrav za sve vas. Dobar dan! Pa kako ste ljudi? Zdravo! Kako si mi? Evo dobro, ti? Evo, to je to mjesto gdje je nekad bio sabor. Tu su bili šatori, muzika, tezgice, narod. Bilo je fenomenalno. Ja sam bio zadnji put 2010. godine i bilo je naroda. Posle toga nisam bio, ali čujem da je to gotovo. Eto, jedna lepa uspomena. Evo nas kod spomenika. To. Zdravo, kako ste? Dobro. Ja sam Milijan. Drago mi. Tu i životarim. Nema mnogo. Nema, tu smo nekoliko kući samo. Slabo. Leti ima. Dolazi po ove maline, šta ja znam. Da. Ali zima je zajedno. Zimi vam čiste pute. Pa tip kad ga dobro zaveje. I koliko vas zimi ostane tu? Imamo 5-6 kući. 5-6 kući? Da. No. Nema. Sad ove godine ništa nije bilo? Ne, puno godina, puno. 10 godina.
Nema, sve je stalo. Šta da radi? Šteta. Evo ga jedan predivan pogled na naše selo Manjak. Evo i vidite tu posljedice požara koji je bio pre neki dan i odavde se vidi da je stigao skoro do kuća. Verovatno je ovdje nekad bilo puno života, a sad su samo uspomeni. Reka Mutnica. A da li uopšte može da se kaže da je ovo reka? Mislim da je samo ostao naziv reka Mutnica. A ovo je potok mini hidroelektrane. Pa hvala ti, Srbijo. Što smo se vozili, sad idemo do, da kažemo, ostataka manastira Svetoga Jovana. Morali smo se vratimo, sve je zaraslo, nema šanse da se dođe do manastira. Tako da u ovom videu to je to, o manastiru, o ostacima u stvari manastira, neki drugi put.